Jengkha case AROP la pen thepli arat atum thorpak pen towa kemisen kilong jia phan ka chi songpon Lakha Isidwar Amla constituency along BJP asong pen Indeng Hini Mandal executive la pen mass joining amai kang nipon Jengkha case la pen thipli aram arat atum thorpak pen towar kemisen kilong nang ji pura ka chi songpon West Karbi Anglong Alo Nong 7 Kopili constituency kaparlo Thepli ara marong arat atum ke Congress asong kachari ahot lapen non kido bom BJP asong kachari bom lang Bom sita thepli aram arat atum non anta towa kemisen kilong dundedet ajok inghan plerwak atawar si dam nang bom lang La sipini thepli aram arong arat lapen KSA hamphang asong atum thorpak pen kachi songpon Bangso towar ke ASDC asong kachari ahot towar ke ik silam pichot pen nonpu anta kasilom ponji aphan aninga welang la sinon kidobom BJP asong pen tong sikot pen towar nang silam piponte pulote non kibangji MSC election ahot ke nili tungwot tidun tikre la pen komada song si towar nang kipima hala so song aphansi wot chipidunji pusi ningje pon Athi bangso towar la ke rong isibet kachileng atowar kali la ke rong thangke susi arong si kachileng poneng la si towar ke hino jok ke sokiun e pendang lok lo ke charli au somaratum apor pen pali dun thektheda titi La Sinon Karbi Anglong Autonomous Council along Kachari Bom CEM Tuliram Rong Hangmai along Tinalong Kaningje Ponwer BJP asong ke Poriwartan Asorkar lo pusipute Ongdungarong atwar ke nonputa kachingthur amo thekdun long lilang Lason si la thepli aramarong alongta isilo towar nang kilili la pen thepli arong arat pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangaphan Prabjin pen towara bang nang silam vek popusi hawar arat atum ning chithepon dongkamukam pen Robinson Rongpi Celat pon Ay dupik la suara ke arang dupik amlet untuk la pengke suturu langciti pura rong kantong rong la pengke angko cai pura rong la pengke dak cengbong diramukam kabung la pengke dak langparpan tipiaram jengkha lalu Pinidwar Amla constituency alo BJP Mandal executive mass joining amai kangni West Karbi Anglong Dwar Amla constituency along Bhoksong stadium along BJP mass joining amai kangni pot Bangso amai along kado kawe pen don serkep kep ahem to natum pen BJP asong atum rat kachari pon kimesenji put heglong si kaprek asong atum Pini BJP along cepa ok duntang lo Lason si ASDC APHLC Lapen Kongres kado kawe pangrom pet pen don serkep abang photum cepa ok dunlo Bangso amayalong alohiaman pen kacetong local MSC Prabhat CH Taro West Karbi Anglong District President Rodip Ronghang Yuwang Morcha President Pritom Rongpi Lapen Ari Sangho tum sitami nang cetong dun pen ing samjin pen mai pachunlo Lapen labang so amayalong Pritom Rongpi pen lam theki jai pon laki BJP asong ansose pangtang nang jilang anlote development hai hui setami longpon bompo lapen mai meeting ta dun chot ke chokche halada kopialam the kopisi chethan chimuma lahayalam arju pame nang ji puta thanpon puthot Prabhat CH Taro pen development aputhak sitami than pare pon lapen koson si ke claim ke dami senang ji hai hui setami klarda pen bangso mayalong chethan chimum pon rinti Dongkamukam pen Robinson Rongpi
তেওঁলোকে যিহেতুকে আজিৰ তাৰিখত Pinini phai krepli arni hawar ke ha sangtimili KCS asai hemalong ingdeng ingkoira sirkep apharman hawar karbi risonim sorong aje mesen pen ke pachun ponji aphan pura mai kang nipon bangso mayalong kachitong dun Central Committee Dorsing Dera lapen nugen terang sitame chitong dun lapen mai chepahem phupon mai phu noren rongpi lapen dun mai phu rohim terang atum pensi mai chepahem phupon lapen jiuti rong pharpi lapen welbin rong phar lapen belishon terang lapen julina ingtipi atum sitame chitong dun simai alongar dipidun bangso mayalong kachiprai pon lake pining ingdenging koira sirkep apharman hawar karbi risonim sorong aje koson pensi kepa chunji mapu alam the chingbai chingsai pon lapen hawar ke ha sangtimili pathua klama longpen hawar karbi risonim sorong aje abangke sangtimili pathua klam alongsi pathik pon popusi kachingwai along cheparai pon hawar ke hat pen longbamon rong pharipor Dilai police check gate along adapor phai pho apor alom KPLTM karbi khayanok betum Dipu Kasa Stadium along football ke pathudam jiaphan dambo mahut ihum truck pasang ko aphan koson penloni men patong dam thamajok bang pho tum ahir ingtang rak pen areng hu sonanglo lapen bang hinia bang pho tum ke aking sitame chinglok petlo lapen aphu ching hang setlo aphu ka ching hang set abang pho men lake roni sor tokbi tong sikot pen Dimapur Faith Hospital alongsi sekilang aphan ponlo lapen CEM tuliram rong hang sitame labang so accident abirta arjulongsi tangka 2,50,000 kerapa jirdon ka accident ke phobang pho atuma men lake roni sor tokbi phuloni sarong pierong pator timung dokmoka kakojan asor Samson Kramsa Kajiranga Bibia Kroarong Sar Thetiso Haraghat pen Ingtiarong Rongagora pen Laren Lekthe Pai ni phai cricket home arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang ahin pen mohong di chua along Veer Phulbaram Dipusa Memorial Park Kangpupon Pini Kangpupon amayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Omor Singh Diso Lun Singh Tiron Mongol Singh Timung Prodip Dipusa MSC Ram Singh Timung BJP East Karbi Anglong District Committee Mai Phudhon Singh Tiron Karbi Anglong Autonomous Council PNRD Board Chairman Kangjang Tirang Ginfit Board Chairman Joni Timung Atumpen Chenglok Penang Anman Kido Abang Phubang Phiatum Chitong Dunsi Veer Phulbaram Dipusa Memorial Park Kangpupon Amayalong RD Pidon Honorable PM in charge medical research council of PN scheme for the first time the history of the Karbi Anglong Autonomous Council first established Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Medical Unit. So, on behalf of the Karbi Anglong Autonomous Council, once again thank the council of my colleagues. Now, I'm going to inaugurate Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Medical Unit under Karbi Anglong Autonomous Council. এখন সেই ডক্টর I'd like to request our honorable Chief Milon Sir to unveil the statue of Veer Phulbaram. We have an appreciation to our Milon Sir, and I request our chief guest to light the diya and the candle stick. আমি যিকোনো সমস্যা ৰাস্তা পদূলিৰ কথা আমাৰ ইয়াত স্থানীয় MLC প্ৰদীপ ডিফুচা ডাঙৰীয়াই কৈছে সেই ৰাস্তা পদূলিবিলাকক আমাৰ মাননীয়
মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 27-28 ইয়াত কাৰ্বি আংলং আহি আছে। দুদিন কাৰ্যসূচী ইয়াত আহি আছে, দুদিন কাৰ্যসূচী। সেই গোটেইখিনি সমস্যাবিলাকত আমি অৱগত কৰিম, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু মাজত 2-3 বছৰৰ আমি যিমানখিনি কাৰ্বি আংলঙত ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিম, ৰাইজে যিটো আশা আকাংক্ষা কৰিছে ইমানটো আমি কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে জানে Admission opens for Arts and Science stream at Global Junior College of Tundong Nambakalya, Karbi Anglong. Global Junior College offers more facilities like playground, library, computer education, less fee structure comparison to others, and it also provides laboratory for science stream. Learning benefits like creative education plan, helping good environment, loving and caring atmosphere, wide and varied curriculums, surprise activities. And for more information, contact 6000783490/8638165568. Ini biar tak kelapon sekarang ton pronik lo, lain bob temen news Karbi Anglong.